tubyitiye mace iyi ishobora kuzaba mace y'amateka mu gikombe cy'isi. Yitwa Jude Bellingham, bamucomekera umupira hariya acenga defanse yose y'abafaransa hariya ayitereka hasi, areba ukuntu umuzamu ahagaze. Mana nyagasani, Jude Bellingham. Bombe. What a team, what a player, what a match. Ubundi kare kose izi kipe iyo zikina gutya, kare kose izi kipe iyo zikina gutya ko zari kuba zigeze finali, zari kuba ziri finali yo kimwe cya kabiri zikina gutya. Ubona ko n'umukino wari mwiza, n'umukino wari urimo ibitego byiza, n'umukino wari urimo ibitego byinshi, n'umukino wari urimo ishyaka, nubwo bahataniraga umwanya wa gatatu, ariko uri kubona ko n'umukino abantu bose bakunze n'umukino, abantu bose baryohewe baravuga ati ubundi izi nizo kipe twashaka finali. Ubona ko ashobora kuba ari umukino ubaye mwiza kuruta uw'ejo wa Espagne ndetse na Argentine. Umukino wa Espagne na Argentine ashobora kuzabazamo gutinyana cyane, ntago amakipe azirekura ngo atwereke umukino mwiza, azazamo gufungana. Ikipe ziri finali murabizi ko nayo imeze, azamo gufungana, ariko ikipe y'igihugu y'Abafaransa ndetse n'ikipe y'igihugu y'Abongereza bakinnye umukino urekuye, umukino urimo ibitego byinshi. Ubona ko buri kipe yose ifite ishyaka, nubwo ejo bari baje bavuga ati nta mukinnyi n'umwe wifuza gukina uyu mwanya wa gatatu usibye kubura uko bagira, ariko ubundi bose bifuza gukina finali. Ariko iyo baza gukina umukino kuri demi finali cyangwa se kimwe cya kabiri, bagakwiye kuba nabo bari finali. Ubona ko abatoza bose baje bagerageza gukosora amakosa, bashaka kwerekana ko ibyo bakoze nabi ku mukino wabanje noneho ari n'icyo gihe ngo babyerekane ko bashobora kubikora neza, cyangwa se bagakosora amakosa bakoze. Umutoza Thomas Tuchel, shout out to him. Thomas Tuchel yerekanye ko nubwo ejo bundi yatsinzwe na Argentine mu minota 5 ya nyuma, yerekanye ko ari udukosa dukeya yakoze, ndetse ashobora no kuduhindura agakomeza kwerekana ko ari umutoza ukomeye. Abongereza batsinze ibitego 6, Abafaransa batsinze ibitego 4. Ubona ko Abongereza baje muri match bavuga ati iyi match tugomba gukanira, tugomba kuyitsinda tugasubira iwacu. Basi dufite akantu k'akamwenyu ku bafana, nabo batubona bakavuga ati nubwo muzanye umwanya wa gatatu ariko mwakinnye match ya nyuma neza. Abongereza bageze half time aho ibitego 4 ko bose babona ko ibintu bisa nkaho byarangiye. Gusa Abafaransa nabo ntabwo ari ikipe yoroshye, ni ikipe ifite talent, ni ikipe ifite abakinnyi bakuru nka ba Kylian Mbappé, nka ba Dembele ufite Ballon d'Or. Ubona ko nabo bashobora kudesida match bakavuga ati nubwo twatsinzwe reka tugerageze twishyura. Abafaransa bagerageze kwishyura bigeraho ibitego 3-4, baravuga ati noneho ibintu bihindura isura, bishobora kujya extra time, bishobora kugenda gute. Ubona ko ikipe y'igihugu y'Abongereza nayo izakongera kugaruka mu mukino, itsinda igitego cya 5, birangira ari ibitego 6-4. Ubona ko ari match nziza, match yaryoshye, match yerekanye ko abatoza bose n'abahanga, ahubwo bashobora kuba umukino wa kimwe cya kabiri cyangwa se demi finali barawusomye nabi, ntibabashe kwirekura nk'uko berekanye umupira. Abantu benshi bagakomeza bibaza ati se kuki ubundi batakinye gutya, kuba bakwiye kuba bari finali, kandi akaba ari cyo kipe twashaka finali. Gusa nyine nta kundi, ubwo Abongereza babaye aba gatatu, Abafaransa babaye aba kane. Ubona ko batweretse match nziza, match iryoshye, match irimo ibitego. Reka dutegereze turebe match izahuza ikipe ya Argentine ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne uko izaba yifashe. Gusa iyi match yo ishyizemo ikinyuranyo, aho bita Kylian Mbappé rote yujuje ibitego 10. Kylian Mbappé rote yujuje ibitego 10. Bigoye ko uwo bita Lionel Messi aza kuba top scorer, biragoye rwose kuba Kylian Mbappé baza kumucaho kuri uriya mukino wa nyuma. Umukino wa nyuma natekereza ko uzaba urimo ibitego byinshi, umukino uzabamo gufungana. Ubona ko Kylian Mbappé iyo ikipe y'igihugu y'Abafaransa iza gutwara iki gikombe yari kuba top scorer ndetse agahita atwara na Ballon d'Or, ariko nyine
ntabwo uko yabitekerezaga ariko bigenze, ni wa mwaka uvuga ngo Kylian Mbappe akunda kugira umwaka, ubundi ahantu yakwiye gutwara Ballon d'Or ntabwo ari wowe ubikunda. Ubona ko Kylian Mbappe uyu mwaka yaba mu ikipe y'igihugu yaba mu ikipe ya Real Madrid nta gikombe na kimwe uyu mwaka Kylian Mbappe yabashije kuba yakoraho. Ejo hari finale ku isaha ya 3, finale iryoshye, finale ya legend Lionel Messi ndetse na finale y'abana babanye nawe muri La Masia, abana yafashije akabakuza kuva bakiri abana bamwifotorezaho. Barabibonye, twabonye ifoto ya Lamine Yamal ari mu ndobo bari kumwoza, tubona ifoto ya Kubalis aryamye ari kumwe na Lionel Messi. Ubona ko n'abana bose, bano bana bo muri Barca bose bakuri imbere ya Lionel Messi, bamufana bamukunda, ndetse nawe akomeza kubereka ibyiza by'umupira w'amaguru, akomeza kubakundisha umupira w'amaguru. Ubona ko Lionel Messi yakoze ikintu gikomeye mu ikipe y'igihugu ya Barcelona. Lionel Messi, aba bana bose turi kubona muri Espagne bari gukora ibitangaza, bari gukina neza, bose bazamutse. Role model wabo ari Lionel Messi. Ubona ko ni match iraza kuba irimo icyubahiro cyinshi kuri Lionel Messi, ni match iraza kubona ko biza kugaragara ko ikipe y'igihugu ya Espagne idashobora kuza kwirekura neza nk'uko isanzwe yirekura. Ni match ishobora kuzamo kubahana cyane, bamwe kuvuga ati ni Grafre turi gukina nawe, ese turemera tumutsinde tumukoze isoni. Ukabona ko nyine ibyo bintu umutoza natazabibabwira ati rero ibyo bintu mubyikoreye mu mutwe, nubwo mugiye gukina nawe muze muzi ko mugiye gukina n'ikipe nkuru, muze muzi ko mugiye gukina finale, atari ukuza kwiyerekana cyangwa se atari ukuza kuvuga ngo tugiye kuza gukina na legend. Ubona ko ni match iraza kuba igoranye, match iraza kuba igoranye nibemera gukina umukino wabo, nibemera kuvuga ati reka dukine, reka dukureho ibyo bintu byo kuvuga ngo tugiye gukina na idol wacu, tugiye gukina n'umuntu twafataga nk'umwami. Irikwana ko ikipe y'igihugu ya Espagne ishobora kuza gukora Argentine, ishobora kuza kugura Argentine ko yatwara iki gikombe bikaza kugorana. Iyi match finale nibwo turi bumenye uri bwegukane top scorer, nibwo turi bumenye ibintu byose uko biri buze kurangira, ese ninde uri buze kwegukana igikombe. Ese wowe ninde amahirwe? Andika muri comment, andika ati njyewe ndi guha amahirwe ikipe y'igihugu ya Argentine, njyewe ndi guha amahirwe ikipe y'igihugu ya Espagne. Gusa abantu benshi bo bari kuvuga ati ni Barcelona igiye gukina, ni Barcelona yakeye igiye gukina, ndetse na Barcelona ishaje, kuko ubona ko abakinnyi benshi bari muri Espagne nta bakinnyi bakina mu ikipe y'igihugu ya Barcelona. Lionel Messi yayikinyemo, barabana bose arabazi. Ubona ko baraza bafite ishyaka, baraza bavuga ati tuje gukina n'umuntu ukomeye, tuje gukina na Lionel Messi twafanye, tuje gukina na Lionel Messi twakundaga, noneho tuje kumwereka ko natwe twabaye abagabo, twabaye abantu bashobora gufasha ikipe yabo, bashobora gufasha igihugu cyabo kugira ngo batange umusaruro mwiza. Match nejo 3, reka dutegereze turebe ese nihe kipe ishobora kwegukana igikombe cy'isi cya 2026. Niba ukunda ibiganiro byiza, ukunda siporo, ntibagire gukora subscribe.